Bula FM nambandua na serena iwan siningaw na di pagkatara ni sibiti ko bekian na diwa na tini na miniti na may pakuriti wala bengrabe na nontang nonong kanda na dapat ko anin na kaloko ena kami din debo bili na tayo bali ni may dapat ko na wani matakabo kan lebu sarati ko na bisere talio ni na namaka do pati ko may kina na kenan daw ro di kanamaki Bula binaka Ayaw salamilawa do pati kiyawa na pagkatara na wani diwa na kaloko moni tiki na bagarumbuka ena Bula FM nambandua ena serena ni sambul binaka sa ikuango na vakaleleka ni nonda itukutuku ni maidhaba na kena wili kena pepo ni bindindingi en andono ndolu ronan rawal slugan duana bonua ni bindindingi e sali utoka na song na Fiji first en ronan raw tol slugan diwana ndolu ronan raw on slugan duana dindingi raw tani on sobna pasende ni wili kasama ibada barito manda karua chiko na sodelpa en andonan raw on ndolu wanan raw ono nandindingi na National Federation Party rawatarawa e rosuka rono dolu wanan raw wasal pona dindingi People's Democratic Party rawata e chinikabano dolu rosuka bitu na iwili na Fiji Labour Party e diwono dolu limnan raw tolsugabul na Fiji One Fiji Party rawata e wanon dolu limnan raw chinikandon dindingi ke na Fiji United Freedom Party e onon raw walsuka ono nandindingi pero na mata tuwate ki raw Rosika deo e walun raw limsulkan dua anding-dingi o mes chand endonan raw bitsul tolu erlabeta da gesona isong po politiki na non rakawai e nabuku ni kena siangan ni garebo binaka na bendindingi e nanoa erbarita kan ni siangan ni data wandundonu na bendindingi ia enaka bendindai tukuna multinational observer group ni siangan ni dua naka elenga e nabuku ni bendindingi baleta ni lorai na non rabo itabi na luni benua e na non ratonga Norlaki tonga na non randing-dingi. Ia en akabendendai wanda itaka na mati laolongo na kenang karabi pasapa na bendindingi. Eru wada bata na tambata ni bisa ke na mati valu en buku ni ken tangumaki na non da benua. Metiki bumai en ambongi me ada besara na ngauna sanandambe kina na matai ni bosilawa. E wanda itaka uturang ni bisa rusiati tunrabu ni ranggara besar babinaka na norata no bisa o sivi e na buku ni bendindingi e na noa wakina tangomaki ni ndau ole tukutuku keira e rangaraba na bendindingi siangan ni duan ribote membaleta na pagkatata e dingomi e na ngauna ni bendindingi wakin na ngauna e wili kikina na dindingi may dawe keir na vakaleleka nonda tukutuku ni bagading binaka So what was the question again? Oh, why is it called the traffic jam? Well, you know, the reason is, it's because I have two really cool cars. Seriously cool cars. And I love drifting, racing, because I am fast and slick. And plus, I like to create a bit of traffic jam myself with a whole lot of great music. Bulunaka, my name is Real, your host and DJ, right here on the Today FM Traffic Jam, every weekday from 3 p.m. to 7. Right here on Today FM, today's hit music.